millionnaire ça a décidé de partager comme il gagne avec moun dans la rue. Mais qui qui employé. Il prend une cervelle ou bien une boisson alcoolique ou bien une boisson tout le monde a dit qui bon pour chaleur. Il demande chaque monde qui ça a besoin. Est-ce que vous avez besoin déjeuner, ok, déjeuner ou bien cervelle là. Premier monde a dit bah cervelle là. Deuxième monde a dit bon cervelle là avec chaleur ça bon cervelle. Buen día. Il y a là monsieur arrivé sur un grand monde. ¿Cómo está? Regardez bien. Mucha calor. Monsieur arrivé sur un grand Mira, monde. yo Il dit vine a grand monde ofrecerle non algo. qui sort Ajá. pour Un besoin desayuno o una déjeuner cerveza. matin. Bueno, Ouvrez está pour difícil, déjeuner ça tengo ou mucha bien calor. ouvrez pour m'ba ou Y servir no ça. ha desayunado Comme en nada, espagnol, pero on a pas de tampoco he bebido voir. nada. Monsieur a dit comme ça, Yo permitiría mejor que moi de tous les deux. el Il dit à desayuno. quoi goût ça, ¿Prefiere des el matins desayuno beaucoup antes de manger. la cerveza? Sí, Tú estás en prefiero el déjeuner. desayuno mejor porque me estoy Et puis tout, muriendo del hambre. soyez là tellement chaud là. Anda. Travail No ça comió on m'a fait nada là, hoy faut qu'on me entonces. remette No he yo, comido bah tout. nada. Qu'il est ou Estoy mettre bastante bonne service sudado, là. pero tengo mucha hambre. Monsieur vient pas qu'à Wow, pas qu'à y pas usted qu'à vive faire un lejos. choix. Tantôt le besoin Sí, service yo là, vivo tantôt le para allá besoin arriba. manger. Mais au final monsieur dit mettre bon Mi manger. esposa está para allá. C'est du mettre bon manger, Ah, bon ¿usted vive con su déjeuner. esposa? Sí, Manger m'a senti mal à l'aise. tengo mi M'a travailler esposa parce ahí que tout ça m'a fait là. Travail ça tengo on que dit trabajar jodi a para faut poder que moi bailler. mantenerla. Dame nan c'était toujours Entonces, continuer à persister. Pour mon dire comment en espagnol n'a pas tengo que bien preparar comment todo monsieur a esto dit. hoy. OK? Comment on jamais Anda. A mí me gustaría que usted me lleve a su casa. Demander combien Ay, mija, yo il y a payé. quisiera. Si combien payé monsieur a Pero tellement no minime puedo dame porque là, los jefes saisi. míos me dijeron que tenía Fait. que trabajar y esto. Et puis monsieur Balbon, oui. Los jefes Monsieur con quien Balbon, yo trabajo. au final, Y dame me n'a dijeron obligé que si pas yo no monsieur preparaba ni todo esto boisson hoy, ni no me manger iban ni a pagar. déjeuner. Ay, mi madre. Vidéo ça vous paquet leçon là. Entonces Parfois tengo que grand pile monde forzarme para poder terminar trouver todo yo esto. regarder Todo ba eso, yo regarder todo ça eso mon junto, ba yo hay que recoger. sous ¿Y a eso que usted quantité se ou bien dedica? sous A eso yo sous me sous dedico. sous grosseur ça y a ou bien sous nom qu'il Algo porte. Des para fois llevarle en la tarde a mi familia para que coma. mais Wow, ¿y qualité le ça pagan mon bien? ba OK, il vaut No mieux que me pagan quantité. mucho. Les autant de A veces déjeuner ellos me peut-être dan qu'à passer son petit calme manger son 700 petit y son 800 petit bail pesos. qui Yo pour como vont tengo passer que dans mantener bouche mi familia, tout yo temps no le dame digo nan que bon no. surprise 700 pesos por el día. Por el día. Wow. Yo Le no monsieur le vient digo que no, découvrir ça. yo lo agarro porque tengo que Il dit llevarle monsieur la avancé, comida il en la dit ah calle a mais mi ouais je familia. peux m'avancer venir. Anda. Tengo que Chaque forzarme monde qui regarde vidéo ça para poder llevarle algo. considérer Y cuando llego allá a mi tout casa, ça ouais paraît mi petit familia me nous pregunta, tout ¿traíste paraît algo con qué minime. comer? Apprendre ba au Yo valeur. le digo que sí, Juste que me lleve lui-même. 700 Y- pesos y por malgré el día Petit dialogue qu'a fait, y petit le llevo discussion su entre comida. eux, dame nan pas la même Wow. façon pour ta changer Entonces d'idée usted pour ta necesita el desayuno. boisson. El Monsieur desayuno s'est me dit, queda ah, mejor. même grand ¿Y el agua, goût, on met entonces? bon déjeuner. Bueno, Ok, el dame agua, nan même yo proposer, las monsieur dit, encuentro por ahí, ah, porque mais yo menem tengo la una caillou, llave menem que la es caillou, allí pour por me ahí, faire me déjeuner pego a la beber. caillou. Después que me C'est desayuno. venu comme s'il vient pas vle Ah, perdre bueno. travail. Pero Non, permito non, besoin echarle pas algo vle al perdre. estómago Est-ce mejor. que toujours ça là, la Y serré yo bebo en pour, ça bon cualquier dire llave serré por pour, ahí. pardon. Ça bon dire serré Wow. pour la Pues la mire, pas entonces pour le voy a la entregar el c'est desayuno, ya que usted no me c'était puede juste llevar pour a monsieur su joindre casa. cob là. Mire, ese C'est es su jeune cob là. desayuno. Monsieur joindre cob là. Oh, y todo ese dinero. C'est Eso qu'on es para saisissement, usted. monsieur saisi. Ey, Au côté, monsieur dit comme ça, mío, Dios quel est ce mío, qu'on vea, dit que vea, vous vea cómo voulez. hay dinero ahí, mira. J'ai senti Mira. frustré. Que Ay, parece que fue Dios que me lo mandó. monsieur saisi le patatane. Porque ve, Il es patatane bail comme demasiado ça. dinero. OK, pour moun qui connaît pas l'espagnol, Mucho. qui Yo t'a pensé que compris no tout. lo iba a Pas encontrar todo ese des dinero. Y dialogues todo eso me lo traíste tú. millionnaires ça avec Sí, dame. usted se lo merece. Para que le lleve Ok. algo a su familia, con qué comer, hagan una comprita, que le dure por lo menos un mes, a 2 la fin, meses, dame, y bah, un puedan conseil comer dans la más o vidéo, menos ahí. Chaque monde qui Ay, attendait, pero con todo ese dinero yo podré durar un par de meses. comprendre tout. Te lo Que me agradezco explique histoire mucho, pour moun qui mucho, pas te lo comprendre. agradezco. Y le voy a regalar la Apprendre à cervecita considérer dans la también. vie, Y nous, la ça va cervecita pour también. Apprendre à Ah, considérer pues yo, dans la vie, nous, ça nous cuando paraît même termine de petit. desayunarme, me puedo beber la cerveza. Claro que sí. Eso es para el calor. No de decir para que el desayuno baje. Tú eso de usted, tenga. Todo ese dinero, güey. Mira, 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 mira cuánto dinero, güey. No, 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 no. Y mira la cerveza, güey. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pero yo hasta llorar, güey. Hasta llorar con todo ese dinero, ay. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Yo no lo esperaba, yo no lo esperaba. Yo no lo esperaba, Dios mío. Todo este dinero, el desayuno y una cerveza. Mira, 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 mira. Muy bueno, muy bueno.
Yo lo único que te puedo decir es que muchísimas gracias. Mejor ayuden siempre al pobre y háganlo con alegría. Si lo hacen, les irá bien y Dios lo bendecirá en todo lo que hagan. Deuteronomio 15:10. Si te gustó este video y quieres que sigamos ayudando a los más necesitados, dale like y comparte.